I ćao, dobar vam dan i dobrodošli u moj novi video, a prije svega dobrodošli na moj kanal. Danas je užasno vruće, zapravo ovih dana je užasno vruće, čak su i u Istanbulu, možete misliti, najavili 42, meni se čini, stepena u hladu. A ovdje je još gora ta vrućina zato što ima vlažnost je visoka, pa onda čovjek tako se nekako ulijepi, što se istuširaš za 5 minuta si sav ljepljiv. Ono niđe veze. Radi mi onaj ventilator. Ako čujete još neke čudne zvukove, to je sa vana. Pošto rade ovdje ispred naše zgrade, ima jedna zgrada koja će se rušiti. I sada to ruše, šta ja znam. Tako da, uglavnom to je to. Opet ponavljam, dobro mi došlo u novi video. U ovom videu želim nešto da obradim, ajmo reći, pa nije ništa drugačije od nekih prethodnih videa, ali eto, meni je palo na pamet, a tema je ono što je mene dočekalo ovdje i što mi je bilo totalno neobično kada sam došla ovdje u Tursku. Sad, kako bi vam bolje to dočarala, neke stvari ću vam čak i pokazati, odnosno prikazati. Za neke stvari još uvijek se ja nisam navikla. Znači, još uvijek su mi malo out of my, ne mogu reći league, ali je to van mojih nekih shvatanja i zapravo nema logike za neke stvari, ali eto, hajde bogati, Turci to tako rade, neki ne razmišljaju o logici, već su tako navikli da rade, pa eto, neka im se. Ali hajmo na prvu stvar, što je mene ovdje dočekala, a ja sam ono bila, what is this? Šta je ovo? Šta će s ovim? Sad ću vam pokazati. Ta prva stvar se nalazi u kuhinji. Znači, na prvi pogled, izgleda kao bojler, jel da? Kod nas sasvim normalan bojler i zapravo i jest ovo bojler, ali je totalno drugačiji od našeg. Zapravo, ovdje, kao što vidite, ima i ove tipke, ma kuda ću? Ovamo. Evo ove tipke, dvije. I jedna je za grijanje kuće, druga je za vodu, grijanje vode. I u principu, ako vi zavrnete oboje, nećete imati niti tople vode, niti će vam se grijati zimi kuća. A ako odvrnete, ako uključite, i jedno i drugo će biti. Nekada vam pobliže pokažem. Evo ga, ovo je za vodu, ovo je za grijanje, ovdje vam pokaziva koliko ima stepeni. Sad, fazon je što ovdje i dole ima neki hepek i ovdje morate ove bare da pratite, ne smije ići puno dole u crveno. Ja stvarno ne znam kako i na koji princip, ali kada pređe u crveno ili ovdje ili ovamo, ja samo odvrnem ovo, valjda da se ispuše onaj zrak. Kazaljka se pomjeri na ovo dozvoljeno i to je to. Ali uglavnom, ovo je stvarno bilo meni malo nešto drugačije. Nije komplikovano, ali jeste drugačije. I bilo mi je prvo u fazonu ok, šta ću sad, gdje ću sad. Druga stvar koja je meni bila neobična. Zapravo, kada prvi put vidite, čini vam se sasvim ok. Ali nakon što određeni period živite u Turskoj i kad vidite koliko su Turci, pa mogu reći paranoični, vezano za to. A šta je to? To su ovi zastori. Imate ove zastore za sunce, pa zapravo ne znam ni je li ovo za sunce, ma jes. Ovo je i za sunce, imate storu. Stora je za ukrasa, jel da? Inače, zastore ću mijenjati. Store sam već promijenila. I imate i ove zastore za sunce, ali i da vam ljudi ne mogu vidjeti u kuću. Ali Turci su vam tako paranoični. Ubaciti ću vam sad jedan video da vam pokažem, da skontate o čemu ja pričam.
Moj muž, njegovi roditelji i sve koje poznajem ovdje, navečer, ako se baš umračilo, što se kaže smrklo, ne pali se svjetlo dok se ne navuku ovi zastori. Znači, ne slučajno. Prvo se moraju zastori navući i to paranoično. Zavuci, navuci, da niko ne vidi. I onda se tako svjetlo pali. Ja ovako stanem. Ok. Sada ću vam ubaciti video da vidite o čemu pričam. Treća stvar koja je mene začudila, a kao što vidite stavila sam telefon na sto pa da tako snimam. Nekako mi je najugodnije ovako. Uglavnom, treća stvar koja je mene začudila jeste ta koliko ovdje Turci, ne znam da li oni vjeruju u horoskop, kao predviđanje budućnosti ili čekate sreće ili ovo ono. Ali horoskopske znakove i kao karakteristike tih određenih horoskopskih znakova, te osobe u određenom horoskopskom znaku su ovakve, onakve, masovno. Također, kod njih ovdje i imena imaju značenje. I naša imena imaju značenje. Moje ime ima značenje, moje ime, porijeklo mog imena je iz arapskog jezika. I Emira, čak i Amira ime, znači vladarica ili princeza. Ali kod nas nekako većina tih imena porijeklo im je iz arapskog jezika, pa kod nas imaju značenje i mi ga znamo, ali mi, na primjer, ne dajemo imena po, ne znam, planetama, po predmetima, po nečemu, ne znam. Nekad kada sam se tek doselila ovdje i jedna poznanica Turkinja koja ima 2 kćerke, pričala je meni kako je ona rodila kćerke, kako su one dobile ime i govori ona meni kako je za valjda stariju kćerku htjela da joj da ime Ajš, što bi značilo mjesečeva svjetlost. Ajš. Ja ovako prema njoj rekao, pardon, kako rekao? Ajš. Ja onako ostala, Ajš, mjesečeva svjetlost. To mene podsjeća iskreno malo na one Indijance. Jeste, Indijanci tamo. Ko što kod njih imaju one poglavice, ne znam sad, ne pada mi na pamet, niti jedno, ne znam, konj koji, čovjek koji jaše, bijelac koji puši, tako to. Na taj princip, na to me malo podsjetilo. On je svjetla, lampa. Ima čak ime Pera, ali ne znam šta znači. Zapravo znala sam, ali sam zaboravila. Moj muž se zove Özgür, što znači sloboda, ali haj, ok, sloboda. Ne znam, tako neke stvari, drvo, stolica, tako po nekim banalnim stvarima oni daju imena, ja nekad ostanem, ok. Ali eto što sam spomenula i za te horoskopske znakove, 95% osoba koje sam ja upoznala ovdje pitale su me nakon možda pola sata, sat ili 2 sata priče sa njima šta sam u horoskopu. I onda kad kažem da sam vodolije, vodolije su takve. I onda ja, ok, nisam znala jer stvarno niti ja vjerujem u horoskop, niti se vodim time. 4. stvar, ili 5. Ako uzmemo u obzir ovo za imena, onda je 5. Uglavnom, fal ili gledanje u šolju, proricanje budućnosti. Odakle da počnem? Proricanje budućnosti u islamu, ja sam islamske vjeroispovijesti i u islamu bilo koje proricanje budućnosti, gledanje u budućnost je veliki grijeh.
I na Balkanu toga ima, da se razumijemo. Kao imaju žene koje znaju gledati u fildžanu, šolju, šta ja znam, ugrahe, nemam pojma. Ovdje u fildžanu, u telma, jel? Nakon kafe popijete kafu, pa onda kao gledaju to. I puno više toga ima. Ovdje imate čak i kafiće koji ti kažu kako ima kahve sistem fal bizden, kao kafa od vas, od nas taj fal ili gledanje u šolju. Znači u kafićima nude taj fal, odnosno gledanje u šolju da vide kakva vas budućnost čeka. I to mi je malo me to začudilo iz razloga što začudilo me kad sam tek došla u Tursku, iz razloga što znam koja je vjera ovdje zastupljena, mada mislim da svaka vjera brani takve stvari i da je u svakoj vjeri veliki grijeh to proricanje budućnosti ili čega li šta, gledanje u budućnost. Tako i u islamu. I s obzirom da je ovdje islam zastupljen 99,9%, hajmo reći, toga ima baš dosta. I zbog toga me zapravo začudilo. Sad ova sljedeća stvar, možda nije zastupljena kod svakoga, ali ima dosta ljudi kod kojih je zastupljena i meni je to skroz drugačije. A to je, na primjer, kada odete nekome u goste ili nekome na rođendan i poklon koji vi odnesete se otvara pred svima. To sam ja također čula i od svoje svekrve. Ona je meni pričala kada je mom mužu bio prvi rođendan da sve poklone koje je on dobio, a između ostalog bilo je valjda puno odjeće, ona je otvorila pred svima i tu odjeću koju je on dobio od drugih ljudi, a ne znam koliko je bilo, vjerojatno je puno bilo, me se čini da je spomenula 10, možda i 15, da je tu noć ona njemu toliko promijenila, eto kao da bi pokazali gostima kako taj njihov poklon odjeća stoji tom slavljeniku. Ja sam onda bila... Ili tipa kada dođu u goste, a ti doneseš neko posebno slatko, tortu, ovo, ono, to se obavezno otvara pred gostima i sa gostima se jede. Jer kao na taj način pokazuješ poštovanje prema gostu, dijeliš sa njim ono što ti imaš. Malo mi je ovo bilo neobično, jer kod nas, barem u regiji gdje sam ja, ono što je gost donio, to je za tebe i nekako je i... ne znam kako da objasnim. Da li da kažem nekulturno da se to otvara pred gostom, jer bi značilo da ti onda ništa nisi pripremio tom gostu, već imaš samo ono što je on donio pa želiš da podijeliš sa njim. Ne znam. Uglavnom, bilo mi je malo neobično to. Skontala sam da malo više ziram okolo, nikako ne gledam u kameru, halalte. Nekako mi je lakše tako, mozak mi bolje radi. Sad, sljedeća stavka, možda sam je ja nekad ispominjala. Vjerovatno jesam, samo se ne sjećam u kojem videu, a to je odnos prema novcu ovdje, Turci. Totalno drugačiji nego što je kod nas. Totalno. Turci tako puno lakše troše. I puno lakše je jednog Turčina nagovoriti drugog Turčina da kupi nešto. Dok smo mi smo više stipse. To sam stvarno vidjela i dok sam radila u ovoj klinici, radila sam sa balkanskom regijom i vidjela sam stvarno kolike smo mi stipse ukoliko nas poredimo sa Turcima. Turci, ako je nešto, evo na primjer iPhone, mobiteli koji su, ja ne znam zašto ja uvijek uzimam iPhone, uzet ću Dyson. Isto je tako zastupljen ovdje Dyson. Dyson je
simbol statusa ovdje. Skup ko đavo ima i pa možda jednako i dobrih ili dovoljno dobrih proizvoda tih električnih preparata koji mogu parirati Dysonu po onim specifikacijama, a puno su jeftiniji, ali ne, Dyson je nešto. I Dyson usisivač ovdje je minimalno 40.000 lira, što je skoro pa 1000 eura. I tako je lako nagovoriti Turke da uzmu taj Dyson. Ako su iole u nekoj financijskoj situaciji, ali ne mora to biti. Bitno je samo da mjesečno određeni prihod oni imaju i to se kupuje, ali se kupuje na kreditnu karticu. I ovdje kreditne kartice tako se lako dobiju sa određenim tim limitom. Ja nekad imam osjećaj da banke ovdje samo ovako dijele te kreditne kartice. Hoćeš kreditnu karticu? Dođi, evo ima, dođi, hajde ti potpiši. I čim ne platiš jednu ratu te kreditne kartice, dolazi druga rata, dolaze ti konstantno one poruke i opomene da ukoliko ne platiš da će te poslati na sud. Ali nema veze. Turci obavezno imaju barem po par kreditnih kartica na koje mogu zapravo da koriste kako bi obavili neki shopping. I stvarno jeste, ja sam nekad sama sebe pronašla u toj situaciji da kada odem u shopping i ako plaćam kreditnom karticom ili karticom generalno, toliko se puno više potroši već kada se plaća kešom. Kod nas je još uvijek keš koliko toliko zastupljen taj shopping kešom. Ovdje to i nije. Shopping kreditnim karticama je ovdje puno više zastupljen, pa mogla bi možda u procentima čak reći 80 do 90%, jer stvarno je tako. Svak plaća kreditnim karticama i kasnije otplaćuje te kreditne kartice. I upravo zbog toga Turci puno im je lakše potrošiti na nešto. Daj, hajde da kupimo pa ćemo mjesečno otplaćivati kreditnom karticom. Pa ovo treba, pa ono treba. Prijateljica koja se prošle godine udala ovdje u Tursku i ona je nedavno komentarisala tipa kada se Turci žene i ludaju, kod njih sve mora biti novo. U kući nema ništa polovno. Ništa. Sve moraju novo da kupe. Od namještaja, od kućanskih preparata, od elektronike, od zavjesa, od obuće, od odjeće, sve novo. I onda se zavale tako u kredite koji otplaćuju pola života. Ali eto, uglavnom njihov taj odnos prema novcu je totalno drugačiji, dok je naš isto, ako prema njima naš je isto drugačiji, prema nama njihov je drugačiji, tako da eto, ja se nadam da vam se svidio ovaj video, da vam je bio koliko toliko zabavan. Ukoliko jeste, lajkajte ga, pretplatite se na moj kanal i